October ni sari sang ni somni pani zirtop ni ani e Mizoram zonal chung kwate in zawa in du sangna chipai kan buka chau tun tuma hian social media milale lian David Sailovan chan ai eiruk sakna polisa ti azia hi kan ngai thla in kan thlir ho don ani David Sailovan aji angin tun tuma hian kanan chir chuak don ani ngai thla ang hun chu akal ve deuh to ma se an chan vo hi peki le vek ro se ti in kan au chuak ani July ni somni panga sang ni pasaria boral to lalrin sanga chanchin le diklo in phum da chu kum sang kha zakwa somkwa pakhat October thla khan First Battalion MAP a constable in aluta kum sang kha zakwa somkwa pathuma dang he confirm ani kholian posa kum thum om nu in headquarter sa thani oma zomun posa om le in zomun pos azo nu in headquarter a thani vel bok om le a marpara posa da le ania marpara pos atangin headquarter a da ani le a he muna a om lai hian October ni sombathum sang kha zakwa somkwa pakwa chunda nia roll call tura akal chu in soifiana po om man lovin an lo ban top ani marpara atang hian dam sam lo chungin a hoa GD mil tura akal chu 3 gate a duty turin an detaila a chung te hena kanuam sam lo e mai leave min dil sakta u atia wangin an ho tu te hena leave an dil sakta ni hei hi December ni sang kha zakwa somkwa pariat khani an ho tu da chuan adam lo ani chuan police in dam do in kan neya MI room a ron in entir sela kan doctor in sick alo pek chuan leave fa kan pomang ti in an lo changa police motorin police dam do in pan pui anita police doctor chuan sick pelowin kar ni nuwa kal le turin dam doi alo cho ani police doctor chuan sick a pe si lova duty akal thei box si lo in lama an in enkol ta a heti laya na akal lo na hi kal lo absent angin an chiar sak char char ani police dam doi in atanga an dam doi cho chu nili vel ai nu po in zia om lampan lovin a hma aya azual zela wangin mang ang takin civil hospital an pan puita a an lo admit ta maka civil hospital doctor chuan damlo din munsia in medical leave ni somthum azia sakta a he lekha keng hian leave an dir thaleta a ma se chu po chu pom sak anilo damdo ina let reng a encall to doctor and leave azia sak thlap to chu absent angin an kaltir lui ngar ngar ani chu civil hospital a hian anatna chu chuap TB ni in an ria ma se TB hrik kan mu thei mai lo ama a police doctor in damdoi alo cho alo ei tam deuh to wangpo ani mai thei TB hrik kan mu mai lo awang chuan TB a encall risk kha an ngam bik si lowa chuap thalo encall in an encall ta a chuapa tuitling po voi thum lai siak chu ani nge nge ni civil hospital atanga an chuan hu po hian ana hanzom le thei zia zang ala ni lova in lama an in encall zui zela a chuapa TB ti an hrelo nen damdoya an in encall po in dam thapa ngai hlei thei lovin a om ta reng ani mei ni som pakhat sang kha zakwa somkwa pakwa khan dam sam lo chung chungin ana zom turin a in report veta quarter gata an lo da lu ngala quarter gata ninga lai an da nu in mei ni som pasari sang kha zakwa somkwa pakwa duty pa ngai chun zom turin an ti ta ani adam thatlo ema wangin barak atagin duty kal mai ro se adam thasi lova in lama tanga duty kal ahar sa ang anti wangin barak ka chuan om veta bor somna awanga leave an pek du tlat lo awangin in enkol na hau tak tak kara thabir lo an ren sak char chara dam thalo chunga duty akal ve ram ram na thleng chuan a hlo an ren ba ka an kat sak boka heti chung hian soito angin October ni somathum sang kha zakwa somkwa pakwa chhun dan hi roll call tura akal chu ban ani thu an lo hril ta top mai ani chu ban ani ta ka chuan a thom hno la tura an kal chu an ho tu pakhat chuan
tharuk nuwa GPF deal ro tharuk thleng hi interest apung ve ania ti in alo hrila chu zomin an banu tharuka GPF an handil chu account and treasury lam chuan ban ani thu an lo hra reng lo tun thlengin a GPF hi alaron lu zela rifle allowance GIS te po a inkat ngain alen kat thlap ani ti in an lo hril tamaya eng tika nge an ban tia an lo zo chu an thrila an ni lam chuan ban alani lo tlata GPF po thatin alaron lu zia a hlo lakna en deal ro tin lekha an lo zia saka a hlo lakna an han en fia chuan ni December sangkha zakua somkua pariat leave an pek du lo awanga hlo an hren sak hun atanga an ban nu tharuk thleng khan a hlo chu lak vek angin an lo sign ani chu hlo lakna lama le account and treasury lama ban alo ni si lowa na alu le dan dap ani ta a khati laya an commandant chu puming dai lawa khiang te ania lalu le turin an ngena ka ban to ka lalu le ngai lo ti zong hi an thu don ani top mai puming dai lawa chu pu jon nei layan athaka GPF lak be seina nen an han bo zuilia ani hian a service book sheet en fia atum thu RO wa an zonga an mulawa PHQ wa an zong muzo heklo an ti bo ani top mai ti luina nge corruption laka thiam taka filim tum an omwang zok niang le DE file takngel po an zong muzo lewle zel pujon achuan chinfel tumin cashier le C company a hlo sem tu te chu akowa anin nial ani taringot mai cashier lamin kan pelut an ti lain C company hlo sem tu ten kan dong lo ti in anin nial taringota thu ato pringot heti hun laya cashier ta chu pimal somi le pularin lian aten ya C company a hlo sem tu te chu pu HK vanlal chuang le puthan parate ania ADM chu pu chunji kanin RO chu pu larin moi ani heng ho hian pu larin sanga let damlo chung leave pedu silawa absent anga kalui tira a hlo kat sakte kat anga lan tira hlo lak talama pek vek anga lang si ban ani nu tharuk thlenga hlo pa ngai takla anga alo om char charna hian mo an pura ati tu zon chuang ngei tur ani ang police zong hi an fel lowa an diklo tia vai mera pu chiat tumna lam ani lowa police officer dik tak lo chuak thara zel te hian he thil diklo tak hi rang taka chui chuka hrem ngai hrema an dikna chan vo peturte ban tak alo ni silo chuan medical pension tir mai tur tin kan ngen ani so pu larin sanga ero anu fea chuap TB mu chuan in alo ben von na satwa kumsari te me har sataka chung kwa adin en kol nuwa kumsang ni pasari khan mual aliamta a omna atang ero chuan a chan vole anupui fanau te chan pual tur ti kho bo zo tu te hi a mu kiau to anga an din mu sia khongaya ke pen sak tu te po helia anupui fanau mang ak tak te nen hian beiseina nen an thlir ngeyang le police training na mun PTS tenzola tuntruma training tura ko am poimo tak a then chu kaisana DPC kaltlang tu te hi eng titia principal hian training mingpu sia aron chua chum mai nge ani le thathum training mingpu tu si ataka training na hmuna om si lo training anga kalti ni bok si an omani chuan chui chua wat anga yanga principal mo nge chunglam thu pek ti thlengin hetianga training hi chu police zongin an du vek arin om lo ngai chang sel report yang ole tuntruma thu deng khong tak mai police department huang chungami kan han ngai thak ta kha David Silo zia ani